شما یک سوال میتونم همین سوال مرا جواب بدین. همین اهل مکه بایگری دنیا را بگیرن بروان و حبیب خدا قد شما بروا خوب نیست؟ صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. یکم ما چیکار میکنیم؟ شکر میکنیم که خدا ما را مثال در همین زمینهای مقدس نصیب گردانید و ما در همین زمین مقدس هستیم که در همین زمینهایی که ما میگردیم و میشینیم در همینجا حبیب خدا علیه السلام پیغمبرمون علیه السلام چیکار کردگیان؟ گشتگیان، در همینجا امر معروف کردگیان، زندگیشون گذاشتگی. کمتر درباره زندگی پیغمبرمون گپ میزنیم، درباره زیارت ها و بعد سوال و جوابی که دارین، سوال هایی که هست درباره زیارتگاه، درباره عمره، درباره مثال همین عبادت ها شما میتونید سوال بدین ما جواب میگیم. با همین امر معروف و همین سوال و جواب ما انشالله در گروه میپرتویم که مثلا با تکرارا نگاه کنیم و مثال همین سوال و جوابی که شما میکنیم همین با فایده بگیریم و در ذهنمون مونه. یکم ما باید بدونیم که همین مدینه خودی شهر پیغمبرمون علیه السلام. مدینه خودش ترجمه شهره، مدینه شهر. مثلا یکی همین خودی مدینه جایی که پیغمبر علیه السلام اهمیت بتین که وقتی که از مکه اساساً ما باید درباره زندگی حبیب خدا بدونیم. حد اقل من امروز گپ میزنم، سوال شما را میتونم کسی میتونه جواب بدین، بعد استاد درس دوام دادن میگیریم. یکم پیغمبرمون علیه السلام در کجا تولد شد؟ در مکه. پدر و مادر حبیب خدا چی نام داشتن؟ مادرش چی نام داشت؟ مادر پیغمبرمون چی نام داشت؟ آمینه. پدرشون عبدالله. خیلی مهمه. حبیب خدا علیه السلام بابیش چی نام داشت؟ ابو طالب. ابو طالب بابیشون بودن. حبیب خدا وقتی که تولد شد علیه السلام پدرش زنده بود یا نه؟ نه. پدرش زنده وفات کردگی بود، پدرش نیست. انا که دیگه مسئله را نگاه کنین، وقت در چند سالگی خوشو گوش کنین، در چند سالگی پیغمبرمون علیه السلام مادرش از دنیا میگذره. 6 سالگی ده. با یاد بگیر 6 سالگیشون ده. در چند سالگیشون بابیش میگذره. ابو طالب در چند سالگی پیغمبر علیه السلام میگذره؟ 8 سالگی. 8 سالگیشون. 2 سال پس. 2 سال پس. اهمیت بتین وقتی که مادر پیغمبر میگذره علیه السلام برای پیغمبر خیلی مصیبتی واسبین بود. مادر پدر نیست، مادر گذشت، بابیش طرف. بعد بابیش کی گرفت کفالتش؟ امکش نامش عبدالمطلب. عبدالمطلب پدری کیه؟ علی رضی الله عنه، حضرت علی. انا که نگاه کنین که وقتی که ابو طالب عبدالمطلب خودش فرزندای بسیار داشت، وقتی که حضرت پیغمبرمون علیه السلام مایده بودن همین طعام می آوردن، همه کودکا جمع میشید. یکی از خصلت‌های پیغمبر علیه السلام در کودکیش هم وقتی که طعام می آوردن نمیدوید طرف طعام، همه کودکا میگرفتن، بعد میرفت چیزی که میمون میخورد. در همین حالت عبدالمطلب پرسیدش برای چی تو رنگ دیگه کودکا نمیدوی وقتی که طعام میارن؟ من میدونم میگه تو گشنه ای. اهمیت بده که من میدونم که تو گشنه ای، برای چی تو نمیره اوقاتو بگیری، برای چی طعام نمیگیری؟ پیغمبر خدا در کودکیش گفت که ما اهمیت بده این بعد 8 سالگی 9 سالگی 10 سالگیش ده چیزی که خدا ما را ریسک کرده همون نصیبی ما میشوه. میده و من نمیده فرقش نیست. معنیش فهمیدین؟ در کودکیش همین گپا میگفت. در کودکیش عمکیش عبدالمطلب خصلت هایی که دیده بود میفهمید که همین بچه همین کودک کلان شوه مثلا برای عرب ها برای همه آدم ها فایده کلان میرسونه. حس میکرد در رفتاری که پیغمبر میکرد علیه السلام. انا که دوام میریم نگاه کنید پیغمبر خدا علیه السلام در چند سالگیش زن گرفت؟ 25 سالگیش ده. کی را گرفت؟ خدیجه رضی الله عنها مادر خدیجه چند ساله بود؟ رضی الله عنها 40 ساله بودن. ما رفتیم ابو یعلا مقبره شونده بودیم. انا که دوامش نگاه کنین که
пайғамбари худо алайҳиссалоту вассалам дар чанд солагиш Қуръон нозил шид? Чанд? 40 солаги шонда. Дар 40 солагишон Қуръон нозил шид. Дар куҷо? Дар ғори Ҳиро. Дар ғори Ҳиро ҷабалу Нур ном дора. Мисол ҳамон худаш ҷабалу Нур ном дора. анака аҳамият битем ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам чӣ хеле ки мо гуфта будем дар ҳамон ғор малоикаи Ҷаброил чӣ кор мекуна? Мега бихон. ҳабиби худо ман хонда наметавонам. Бихон такрор мекуна. Наметавонам мега хонда. вақте ки 2-3 бор ҳамин марта такрор мешава, малоикаи Ҷаброил чӣ кор мекуна? Сахт меҷиқаша. ҳабиби худо мега алайҳиссалоту вассалам ки устуғон ба устуғонам расид, мега то ҳамин дараҷара мега мара сахт ҷиқид. вақте ки сарам дод хондана сар кардам. якум оятҳои Қуръон. аъузу биллаҳи минаш шайтонир роҷим. иқро бисми роббика аллазӣ халақ халақал инсона мин алақ. хондан амри худо буд барои хондан. баъд аҳамият битен ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам аз Макка дар чанд солагишон тарафи Мадина ҳиҷра карда? дар 53 солагишон. хеле муҳима. 53 солагишонда аз Макка ба Мадина ҳиҷрат мекунанд. 10 сол дар Мадина, дар ҳамин Мадина амри маъруф мекунанд, халқа даъват мекунанд. аҳли Мадина пайғамбар алайҳиссалоту вассалам бениҳоят сахт дӯст медоштанд. вақте ки аҳамият бутен, вақте ки аҳли Мадина меояд қабул мекунанд, ҳама дар атрофи ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам ҷамъ мешаванд. 10,000 саҳоба қади чӣ кор мекунанд? тарафи Макка мераванд. фатҳул Макка ки чизе мо дида будем, тарафи Макка мераванд. мушрико таслим мешаванд, дигар илоҷ нест. 10,000 лашкара. баъди ӯ ғазоватҳо мешаванд. мисол вақте ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам Маккаро мегиранд, Макка меоянд, яке аз ғазоватҳое ки мегузара, дар ҳамон ғазоват мисол вақте ки мусулмонҳо ғалаба мекунанд, ҳамин молу амвола, мисол барравом чизе ки ҷое ки забт карданд, ҳамон бигем бойгари ҳамуҷара ба аҳли Макка мета пайғамбар алайҳиссалоту вассалам. аҳамият битем. аҳли Макка Абу Суфёну дигаро мегиранд ҳама чира. аҳли Мадинада ҳеч намераса. баъд байни аҳли Мадина кам-кам гап мерава. мегӯяд шамшерҳои мо дар хун, мо дар ҷанг иштирок кардем. барои чӣ? барои мо ягон чӣ нарасӣ. фаҳмидед на? дар ҳамин ҳолат ҳабиби худо аҳамият бутен ки як аз лаҳзаҳое ки мисол ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам аҳли Мадинаро ҷамъ мекунад. мега фақат аҳли Мадина ҷамъ шед. ҷамъ мешаванд. дар ҳамин ҳолат ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам амри маъруф мекунад. мега ки мисол шумо мара чӣ кор ҳифз кардед, шумо мара қабул кардед. мара қабул карда шумо байни худон якҷоя шидед. мисол мара қабул кардед, хубӣ кардед. мара ки қабул кардед, худо ҳамаи шуморо якҷоя кард, аз душманҳо дур кард. ва имрӯз ман ҳар хел гапҳо шунидесам. гапҳо рафтесам, ҳар хел гапҳо шунидесам. ҳамин ман шумода як савол метавам, ҳамин саволи мара ҷавоб бидем. ҳамин аҳли Макка бойгарии дунёро бигиранд, биравану ҳабиби худо қадди шумо бирава хуб нест? фаҳмидед на? дар ҳамин ҳолат ҳамаи саҳобое ки буданд ҳамуҷуда сарошон хам ансоро гуфтанд ки мо розием ба ин қисмат. мо розием ки дунёро ё бигирану ҳабиби худо ту бо мо бирай. дар ҳамин ҳолат ҳамин аҳли Мадинара ҳабиби худо мехоҳад чӣ кард? ором шуд, дилошонро ором кард. баъде ки вақте ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам бо ансорҳо Мадина меоянд, аҳли Макка бойгарӣ мегиранд мераванд. барое ки аҳли бой буданд, сарватманд буданд, исломро қабул карданд, дар ислом ки заиф буданд, ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам бойгарии ҳама чиро ҳамаҳоро дод. вақте ки меоянд дар ҳамин Мадина, оста масҷид соз кардан, масҷид сар мешавад. масҷиде ки мо рафтем, масҷиди Қубо, якум масҷиде ки буд сохтанд. баъд ин масҷида сохтан буд. дар ҳамин ҳолат, дар ҳамин рафтор байни мусулмонҳода, байни ҳамаи аҳли Мадинада ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам як намуна шид ва як намунае ки ҳамаи ҳамин мусулмонҳое ки буданд якҷояшон кард. мисол дар аз тарафи вақте ки мушрикҳо мусулмонҳое ки дар Макка буданд, пеш аз фатҳи Макка сир карда буданд, аҳли Мадина ҳамашонро қабул карданд. хонаҳо тақсим карданд, бойгаришонро тақсим карданд, ҳама якҷоя шид. баъди оста оста ки Маккаро фатҳ кардан гирифтану баъд оста оста мисол ҳама ҷо ки мусулмон бисёр кишид,
حبیب خدا علیه السلام چیکار میکرد؟ یک درس با درس دیگر میگذاشت، یک امر معروف با امر معروف دیگر میگذاشت. لیکن در همین حالت مثال صحابه های حبیب خدا علیه السلام چیکار میکردن؟ حبیب خدا را گوش میکردن. وقتی که اهمیت بتیم 53 ساله شد، از مکه به مدینه کوچید. در مدینه 10 سال بود. در چند سالگیش حبیب خدا گذشتگی در شهر در کجا؟ در مدینه گذشتگی، در خانه اویلش عایشه رضی الله عنها. نگه نه مرا این خرسان نمیکنه. تو میدونی میگه مرا چی خرسان میکنه؟ اهمیت بتین که در همین حالت جانبرویی هم حبیب خدا علیه السلام از ما و شما غم میخوردن. در همین حالت وقتی که ملک امی جبرائیل گفت که خدای تعالی ترا مرتبه شفاعت کردن، پش گرفتن امتی ترا عطا میکنه، فقط در همین حالت گفتن که انا این گپای تو مرا خرسان. نگاه کنید که حبیب خدا علیه السلام تمام دنیا رو هم تگی پاش نموندن ملائکه ها رو همش گفتن ترا انتظاره تا امتی ما دگو ما شفاعت نکنم، پشتیشون نگیرم، ما خرسان نیستم، چشم مرا خرسان نمیکنه. حبیب خدا علیه السلام بعد همه کلمه ها اجازت دادن که چیکار کنن؟ روح شریفشون رو بگیرن. انکه نگاه کنید که در همین حالت وقتی که حبیب خدا میگذره صحابه دیوانه میشوند. حضرت عمر میگه فاروق رضی الله عنه که اگر یگان کس بگه که حبیب خدا همین دنیا گذر، میگه ما کالش میگیرن. تو همین درجه را سخت میگیرن. بعد کی میخیزه؟ حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر میخیزه، همین کلمه‌ای که میگه رضی الله عنه همه را چیکار میکنه؟ آرام میکنه. گوش کن کلمه‌ای که حضرت ابوبکر گفت: من کان یعبد محمدا فمحمد قد مات. کسی که محمد عبادت میکرد، محمد مرد، تمام محمد گذشت. و من کان یعبد الله فانه حی لا یموت. و آن شخصی که به خدا عبادت میکرد، خدا را میپرست، همه خدا میگه زنده و نمیمیره. بعد همه مسلمان ها چه کردن؟ کمتر آرام شدن، کمتر به خود اومدن. و وقتی که همه صحابه ها بودن، حضرت بلال یکی از معظمین، شما میدونید حضرت بلال را که حبیب خدا را به حد سخت دوست می‌داشت. حضرت بلال دیگه از آن گفتن نتونست. شما فهمیدگی نقطه وقتی که از آن گفتن در مدینه زندگی کردن دیگه نتونست. ای مدینه طرف شام میروه، زن میگیره، همونجا زندگی میکنه. تصوراتی در مدینه به پیغمبر دینش نتونست. وزبین شید. وقتی که در مدینه در شام میروه، در همونجا زندگی میکنه، یکی از روزها حبیب خدا در خوابش میوید. حبیب خدا میگه ای بلال تو زیارت کنی پیشمون نمیایی؟ اهمیت بتین. حضرت بلال وقتی همین را میشنوه، خواب میبینه، میخیزه، چیکار میکنه؟ به سفر تیار میشه. به سفر تیار میشه که بیای مدینه، بیای زیارت کنه. وقتی که میای زیارت کنی، حسن و حسین چیکار میکنن؟ فرزند فاطمه رضی الله عنها و علی میوین پیش بلال، میگن که التماس یک از اون بگو. اهمیت بتین که وقتی که حضرت بلال این نوسته های حبیب خدا ایسا میخرن کن رد کردن نتونست، وقتی که خیز از اون گفتند، گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. وقتی که رفت رسید اشهد ان محمدا رسول الله، همین کلمه ها که رفت رسید تمام. تو همین وقتی که از آن گفت، اهل مدینه خیال کردن که پیغمبر علیه السلام زنده شد، برای که فقط در زندگی پیغمبر علیه السلام از آن میگفت زنده شد. و وقتی که حبیب خدا وقتی که نماز می آمد، حضرت بلال می گفت که اریحنا یا بلال، یک بر راحت ما را به اندازه یا بلال از آن بگو، معنی که در نماز راحت میکردن. وقتی که تو همون اشهد ان محمد رسول الله گفت، تمام دیگه دوام داد، دیگه نتونست. دلش پر شد، از آن گفته دیگه نتونست. بعد وقتی که اهل مدینه همه جمع شدن و مثال همه خیلی یک روز وزبین شد که همه حس کردن که پیغمبر خدا علیه السلام چقدر که مقدم زنده شد.
дар ҳамин ҳолат баъди чанд вақт ки мегзара ҳазрати Билол касал мешавад, вазбин мешавад. вақте ки маргаш вафоташ наздик меояд, оилаш мегӯяд ту азоб кашидеси, ту вақти маргат омада, мегӯяд не, мара вақти мулоқот бо ҳабиби худо омадаи. аҳамият битен мара ва ма хурсанду мега ки баро ки ма ҳозир баъде ки ҷонам бура ҳабиби худоро мебинам. шумо нигоҳ кунед ки то чӣ дараҷара мисол меҳру муҳаббатшон бо ҳабиби худо чӣ қадр сахт буд. дар ҳамин ҳолатам ҳамин ҳолате ки мо мегем, ҳамин имом Бухорӣ ки ними дидагем шумо мисол дари нависондага дари имом Бухорӣ. Ки буд имом Бухорӣ? Форзабон буд. имом Бухорӣ худаш тамоми ҳаёт дар ҷамъкунии ҳадисҳои пайғамбар буд алайҳиссалоту вассалам. арабо то ҳозир ҳайрат данд ки то чӣ дараҷара одаме ки араб нест ҳамин қадар ҳадиси пайғамбар аз зиёд медонист ва ҳадисҳои пайғамбар алайҳиссалоту чикор кард ҷамъ кардагия саҳиҳу носаҳиҳша. баъд вақте ки ҳамин арабо хушон чикор карданд 10-20 ҳадиса интихоб кардану ҳамин ҳадисҳоро ғалат хато гуфтанд ку бинанд ку ҳамин хатоиша меёве ё не. рувот ривоят мекардаги ҳадисҳоро хато гуфтанд. ҳамашонро ислоҳ кард, рувотша гуфт, ҳадисҳоро гуфт. мисол ҳамаи ҳамин олимои араб даст бардоштанд, дигар гап надоштанд. ана ки шумо аҳамият битен ки вақте ки имом Бухорӣ ватанаш меоя, мисол ҳамун амир вақте ки қабулш намекуну ай Бухорову Самарқанд вақте ки дар сафар мегарда, як ҷурае шиноси дошт, як ӯам олими калон буд, қатиш рафту омад дошт. шумо нигоҳ кунед ки ҳамин як олим чӣ кор мекунад, ҳамин олим як хоб мебинад ки ҳазрати пайғамбармон истодагия, саҳобаҳо истодагиян, рост истодагиян. ки олим меояд ки шумо мегӯяд чува рост истодагиен, шумо кира он каза пешвош гирифтед, чӣ кор кардесен. аҳамият битен ки ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам мегӯяд ки мо имрӯз имом Бухориро пешвоз мегирем. мо имрӯз имом Бухориро пешвоз мегирем, гуфта ҳамин одам мехеза ай хобаш. вақте ки мехеза саросима хонаи имом Бухорӣ мерава ки имом Бухорӣ хурсанд кунад ки мерава ки имом Бухорӣ чо кардагия, ҷон додагия. имом Бухорӣ аимдун гузашт, хело хизматҳои вазбин кардагия. баъд чӣ хеле ки мо дар бораи зиндагии ҳабиби худо валӣ нақл кардесем, аҳамият битен ки зиндагии ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалама қабру чӣ хел бухту дар ҳамин ҷо ҳаст. 63 сола буданд, 63 сол умр диданд ва саҳобаҳо мисол оилаш, фарзандҳо ҳама гузаштанд. фақат Фотима монда буд ки баъди 6 моҳ Фотимаам ай дунё гузашт. ва ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалама аҳамият бидем ки дар вақте ки таваллуд шуд гуфт умматӣ, дар вақти зиндагиш умматӣ мегуфт, вақти ҷон додандам, вақте ки ҷонатонаш хӯрид уммати ма гуфта ма ва шуморо чӣ кор мекард, ёд мекард. ва яке аз рӯзҳо бо саҳобаҳош буд, вақте бо саҳобаҳо шиштагӣ буданд, ҳабиби худо гуфт вадидту ан ара ихвани, маънеш ки маънае калимо ма мехоҳам бародарҳои худро бинам. саҳобаҳо гуфтанд мо бародарҳои ту ҳастем. ҳабиби худо гуфт не, шумо саҳобаҳои ма ҳастед. бародарҳои ма он одамое ҳастанд ки баъди вафоти ма мара нодида ба ма бовар мекунанд, мара нодида мара дӯст медоранд. ма ҳамун шахсҳоро мехоҳам чикор кунам, бинам, мега ҳамун шахсҳоро. ва дидори мо имрӯз дар қиёматмон ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам дар ҳаҷҷатулвадо, охирон ҳаҷҷе ки ба мусулмонон муроҷиат карданд, гуфтанд ки мавъидуна ҳавд, маънии гап чи ҷои вохӯрии ҳамаи мо, уммати ма рӯзи қиёмат дар ҳавзи ма мешавад. ҳавзе ки дар он ҳавз ма меистам ва ҳамаи шумо ҳамҷа ҷамъ мешен. ва имрӯз мо чӣ хеле ки фақат дуо мекунем Парвардигорам ҳамаи моро аз оби кавсари Муҳаммад алайҳиссалоту вассалам маҳрум накуна, ҳамаи моро аз дастҳои мубораки محمد عليه الصلاة والسلام محروم لكن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.